medical. Babysitter. Babysitter. Kad je pun mesec i čuješ huk sove, misliš da te duh sove u snove. Ubijamo muk sobe, pa ne pomaže ni Dreamcatcher, kada džokerski se smejamo ko Heath Ledger. Pričam kao dispečer obavijen čaršavima, na njima mesto krvi prolivena čaša vina. Pa mašta pliva u pričama o masakrima, trolovima, zombijima, veštičijim kazanima. Mi smo zvuk iz tame kad stavite žute šnale i uđete u pidžame, bit će upišane. Uprišane medvede izgovarate molitve, jer Freeman ispred kuće trese grane od omorike. Stanemo do kolevke tvojeg mlađeg brata i čitamo mu priče o bebi i 2 dželata. Plaće džaba, baby, kada nema ni za pevuše, u buduće ćeš spavati teže od Karleuše. Pauci, duhovi, monstrumi, kosturi, vampiri, veštice. Pauci, vukovi, klovnovi, drolovi, bežite depčice. Baba rođe te zgrave za noge kada silaziš niz stepenice. Zbog nas vaša deca piške u krepete i pate od nesanice. Roditelji masovno kaču upozorenje preko Twittera o potezima 2 izopačena babysitera. Ispred belih zidova je crna Amajlija i ogledalo, pa reci 3 put krvava Marija. I do nedavno, ono što je bilo bahanalija, digli smo na viši nivo, sad je skoro manija. Pornomanija, kulice uperim, baterijsku lampu i cepam lutkice suknjicu kao peronsku kartu. Čika u parku koji danju lišće skuplja, je u stvari stari lutkarš je usta kod rukanša. Kukavica u 12, mačka se ljulja na klatnu, mesečina se presijava ko ulje na platnu. Bljujemo vatru, bube zuje kroz lampu, ritam u kantu, lupam candy džuska u transu. I za najgluplju bajku ja smislim horor verziju, samo je bitno da se deca dobro zezaju. Pauci, duhovi, monstrumi, kosturi, vampiri, veštice. Pauci, vukovi, klovnovi, drolovi, bežite depčice. Baba rođe te zgrave za noge kada silaziš niz stepenice. Zbog nas vaša deca piške u krepete i pate od nesanice. Mi smo noćna mora za dečurliju u Zvečanskoj, roditelji bolje nek računaju na predškolskoj. Jer ako ovim dadiljama povere decu, naći će ih ujutru s grabuljama u svome krevecu. Nuna, nuške, pođi s one strane duge, tamo bit će Michael Myers, Clover, niti Freddy Krueger, bez tuge. Doručak će biti omiljen i slatkiš, al problem je što ako zaspiš nećeš da se Taj vratiš. novogodišnji džemper baš ti lepo stoji, al moram da ti kažem, Deda Mraz ne postoji. Džabe pišeš mu pisma, mi o vuku, a deco vuku traume iz ranog detinjstva. Panduri na vratima znači sranje sledi, jer ovo dete imalo je kameru u medi. Znoj se ledi, zatvor je nova adresa, a noću među zidovima odzvanja pesma. Rešetke, ćelije, pendreci, kreveti, nas prati lisice. Tetovaže, žileti, samnice, tamnice, citati iz Biblije. Zatvorenici te zgrave za noge kad ti ispadne sapun na pločice. I pre nego što pogledaš ko je, iskoče ti oči ko kokice. Ima jedna pećina stroga u kojoj živi Baba Roga.